namun tuh sebilang wai beli dini ngale sang ngale dadak ya iponal mimi dewa ratu mare deh bangun deh beli nang adeng-adeng beli mesuang munyi adeng-adeng beli menaon mengkengken pangseng ulian munyi ulian raos beli nih beli ngelah masuk dong sajo nih deh ulung ini bampung ngale dadak ngale sang di paon kadang sing ada sang angon nyakan sing ada sang kemudian deh makan dia udah beli ngomel kene mana nih siang semang subuh bangun beli oh semangat dibangun adi sing depuk beli di malunan kan beli tiang subuh bangun oh malu nak yang beli malunan adi bisa gitu nak ngojok tiang temu ke paon ke bawah oleh nasi semang oleh nasi mana boleh di bawah kemudian tiang lakar mesuki dolek tiang gembong itu sing isi ye beli oh gembok di bawah sing misi ye udah di geger atas tiang temu keduk kade nyemak tiang ye kang ada angon nyakang di semangat bangun tang masukin lo ing gembok sing misi ye engal di nyemak jun abo ketukade apa ngelah ye sing gede kena beh kang ada angon nyakang sing cara menyen beli orang yang baru bangun beh ding dong boyo beli pelih narke anak ibu ke mati namanya lo ding mapan dados manusia ibapong orang dan anu swasto wong anulus yan beli pasti ke adalah kan beli walau yan beli ngeraos ken made dodo segelango ade nak made maro bangun deh ye deh adi bengong dia ajak ngomong Saudin pedeh deh namanya lu deh kene beli iya namun tuh beli ngide pelih subuh ken made pelih beli orang made maro bangun nu made pedeh ken beli ya bendo-bendo sing sangat yang gede bendo yang gede yang gede jadi beli dan dia mondok lek bidang ini berada bendo kajak itu menyamun ini dong boyok itu dari len ya semitan made malu beli ngeraos gitu di jani ada yang lakar satwa dan beli aku dulu deh bayi mana Galang-galangan di domisi timo, domisi lah kan beli orang kan beli deh sing lapis beli ngelapis gede sejodoh adalah lakar satwa yang dari beli kajak
kini san mana? Kini san. Mai. Yan kini yan ni bapo yan ni nawang sing gitu. Yan jani made terus kini ngoleh orang kan bapo sing mani. Kire bang made kakon aja kini bapo. Nah jani kini made ben manis semangat gitu. Hah? Ben manis semangat saja deh bangun. Yang semua bangun deh. Mate. Doko bin ke pohon yang aling ye mun sugi. Awal ni bapu lontengan jone bangun ni bapu. Yang di murung itu antiang ning angin nang tu. Beli di tung antiang mate. Megedi di kono, megedi di kono. Pernah beli kemarin kan Oh, ini orang ini bapak je awak je bang mate. Jadi gini, yen bapak tutang de di kono, bapak katro. Oh. Mau macul, mau tekap. Lalu mate. Mate kan uko samping, uko celeng. Siap lain yang di yen wak duno, uko celeng, uko samping. Kumpul limon yen bapak tutang bapak haro. Tani kelan katro. Benar, benda ada dua selakar mulu silo. Alin-alin tiak cang, alin-alin sing ada dua sini mulu silo. cewek makenap oleh ada. Oh, Kayak cewek sing selani ada. tajuk tu dik. Yang di kota cewek animo apa ada animo siot, animo telanu kuangan bahan tu. Aduh, mana songgit nih? Aduh, kuangan bahan mau baju masih kuangan bahan, mana kungsen nih? Cewek cari nak cari ban mobil. Ban mobil Ada mobil dalam ada sing ada 12. ada 12. Nah kalau ini ian madenya untuk beli ke kota sih gitu nah. Ini kengken karalete. Oh, ane cekek, ane mula. Ian bapu udah haro, bapu katro si jo ngerti gitu deh. Oh bapu nak mulu. Ya kengken ada ane yang beli orang. Ceket bang ko. Cinto. Ceket itu itu. Wong pemikat ini sing tadi tulik Bang Cimado keken bisa Tapi aku nih tuh. bapu katro do terutama bapu beli utang dong dadi melak satuan caini ngajak adil caini Nyen gitu po. wis sekalo bapu nepukin busan aku bilakan sama dan cai Aduh, bapu boleh nampi ya. Boleh kengken. Iya nih bapu dini sebilang dino mau macul. Kan? ayo Mau benar tekap, kan? Bok itu ngale maman samping ngale dadak. Ya nah, sing karo anake ane di Solen, di kota tuh mak katrok anak itu ada ane sing ingat ken gawe itu baru nak katrok. Nyen orang bapu katrok. Untung deh anak di kota kalau Kota katrok. Di bapu gaul. Bapu nak ganteng. Bapu nak apa adane. yang kita buku satuan cairnya demen liang bapu ningahan di wala bukan yang dikonang dia ada cairnya semua gitu ada pun Si kudu ban bapu. Oh ini sejati nih tuh. Mudiang nih kebang kamu lo. Nih imade sebut Bruno. Bapu teh ngasin Bruno. Oh. Yen anake Bruno apa timpale bu? benda kuno yang cara bapu jangan sih gitu Oh. nak lo timpangnya lo Yen pedang timpale lemah, yen angin timpale kau, yen pedang timpale dua bini itu ada ane tuh. lo bin bapu tuturin itu sebut awang bapu jadi kengken Imade kena ne jani lakar melali ke kota. Pangkae nawang kota, sing pangkat bergaul ngajak sampi, sing bergaul ngajak celeng, sing bergaul ngajak bojo. Bos kan itu, bos kan. Boy mati nak subut telik. Sanang yo subut lang kita. Dek, mau
ajak bapu dini selemah dino menggarapan semengan subuh ketekali ngali sang ngali ye sekancane kegayan ada di tegali jemak mati dewalu dejani jadi astun sing nyemade lakar ngitik kapening bapu buat itu bapu mulun nanglah gitu maksudnya adone nyat made lakar kemu melali bapu sing yo lakar memang Sing pelih munyen pelih banget dem lali. Ayo dong, Bu. Uling tidak. Ayo nepukin anak lelo bajang-bajang kekek. Ngajap-ngajap. Luas melali melilo jijok. Kudu kapal nawang tiang kudu. Take walo tiang sing juari nyamakin bapu. Mapan. Liu dini sampi ucet tele liu dini pedalam pase bapu. Dini pedidian urusang hubungan bapu dini. nah made sing sanang made sangat lakar ngumang anak itu kok bapu ne jani yang terus-terusan lantas made ajak bapu di kono sing dongnya lantas buku sinongane dewek made ne yang kenahang bapu dan bino buku yoi kata kado di beden lebongkakane gitu yang kerasa Aduh, dong bisa ya Bapu. Seperti kata di dalam burung ya Bapu. Kalau gini po, mumpung Bapu pengeman anak ibu dia mati melali. Aduh sampein tiange, bang amah jepuna, bang sing sampein tiange bejit. Awang bang sampein tiange bejit. kan maksud Gede berak. Gede kalau berak gitu. oh do ji sumenang ayo dewale jani sedonene cai lakar menjalan ke muka foto ngajak adin cai ini mati ada pebesan bapu ne buin abisik kan ini ayo itu masih mati ada pesan yang mati yang sak tekene ane madan dasar ragu hidup ini di Jakarta ane madan darmo arti kamolan bokse do nyen melang antasang pan mati mapan mati subuk leh ada ane jani saudara yang made lakar nguruh kane madan arke berana nguruh kane madan penguku jiwo bang sido made mendasar panane madan darmu mendasar panane patut kita masih made subuh madan kelih sana made laksana yang ane madan kamu ngalih sawitra ngalih kegelan ngalih ketakon kita yang kekenakan baku bang sido menjalan wet sangkane jalan darmu jalan ane patut kita nyepak yang subuh lantas made sido melaksana untuk mengejar sinah made lakar memelas ane madan muk sardem jagat itu gitu ya Benar lanjut tuh deh. Bok resep kan made melang deh ningan. Tutori rama dede. Sak matu sunih. Mau bekali ragu lakar menjalan luas. Kalau sing bani mati kene ramu sing dadi bani tekene ngi mapu. Kini mimi kene Ada yang buka cekat bapu buka itu. Wasuk semu kiri-kiring peban yang Madan kumadek Sido yang lui dino Angin sesuluh Angin kisi pengajar itu nah bang gitu subuh made iya neng subuh lantas made sido ngelaksana yang sekancan ajaran darmu nih ajaran agama nih di Jakarta sinah lakar sido made nemuang ane madan kerja masuk kerja ngaran rahayu masuk ngaran zaman jani bang sido made ngemanggukan ane madan rahayu yang subuh rahayu ajak konyang itu dan ini cina lakar nemuang ane madan kerdo juga yang neng subuh itu ajak mekejang konyang lakar bagio hidup ini jaga nih itu jen made Kalau kini tiang kan Bapu. Tiang melalui lakar kebudo. Yang di kodo sing pado jarang di pono. Dagang sing ada warung sing ada. Yang di kota minimarket bak. Mall mekacakan. Yang memerlukan duit. Lah wis Bapu ada di bing ada pelati. Nu bese Bu. nung tiang sing coba ban bapu oh benar nah lah. kudu nene made majalan mumpung cari satuan ulin made ne pisan adone di kodo ngajak di desa sing ya patuh yang terkena ban bapu yang di subuh made ka di kodo gitu masih cai
kodo ngajak di desa si mau nak belenang bang kawan. Do aku oleh made di ponok ini apa nak ke kota bang bisa dia menikah kita di sini deh. Nah, masih orang yang menjalan made kamu ke kodo. Masih kayak Jalan ke pondok. Nu ada berbekal babu gede itu lakar banget. Laku lak lak. Ayo udah.